kusile majaji, kusile mabutho. Kusile ishingishane kanobamba, kusile madoda amadala. Siyakhuleka gogo logobile salika sempondo ovuma vumanelo vume esizweni. Ngiqhakaza cha uqhakaza ilanga likhona noma elingekho. Makhosi amakhulu ninaba sendulo. Sikhuleka kuwe hlubula dlende sikane ubambe isadla umuntu samkhafulela ngamathi ilanga libalele. Ngiyakhuleka ntombi endala, ngiyakhuleka lamavimbela. Ngikhuleka kuwe mnikazi wamanzi, ngiyakhuleka Nsusa, ngiyakhuleka khehla lami lamanzi, ngiyakhuleka kuwe lamavimbela, ngiyakhuleka gogo logobile salika sempondo ovuma vumanelo vume esizweni. Ngiqhakaza cha uqhakaza ilanga likhona noma lingekho. Khuleka kuwe mphehlwetshe ngaphansi kwamanzi ngithi hayibo makumbamano omhlaba. Webafowethu ngithi mina wena lapho nawe la ukhona hayibo ngayinikwa phela mina lento ngayilanda kwaMhlaba yalingana ku Dr 2+2 enganginike futhi naye ngoba enginika ngoba naka amakhosi ethi mnike lo mfana engani lento vele yakubo man iyaphila lento iyatholakala madoda usuku nemini mawafuna nje nawe amabutho enza izinto zenzeka omenza kwenzeke lapha sidlubula dlendle sikane ubambe isadla umuntu samkhafulela ngamathi ilanga libalele ngiphansi kwa Shobalenkonkoni ngisekhaya ke la ngikhona omunye uyozacabanga ukuthi mhlawumbe ushoba hayi ulene enzansi kumkhulu umkhulu wanginika lento man wanginika Nkosi yami indoda endala u2+2 yanginika lento man hayi man awusondele nawe kuyatholakala kuyaphilwa la ekhaya kukuwe khehle ukuthi ufuna ukuphila yini okanye ufuna impumelelo ufuna ukukhuphula ibhizinisi ufuna ukwenza izinto zenzeke ukuthi mawuthinta nawe uthinte ekuthinteke kubonakala ukuthi hayi isifikile indoda ngithi ke mina ngisatholakala kule number ethi 066 177 4078 inamba yami ithi 066 177 4078 uShobalenkonkoni lo ophekwe umkhulu 2+2 phansi kwaMhlaba yalingana akukho okungasenzeki bakwethu kwenzeka konke njengoba nawe uyibonela nje ukuthi iyaphila lento inamandla lento ihlezi futhi isemandleni ngithi ke mina phakama kakhulu ke kunaqala sidlubula dlendle sikane ubambe isadla umuntu samkhafulela ngamathi ilanga libalele gogo logobile salika sempondo ovuma vumanelo vume esizweni mkhakaza cha uqhakaza ilanga likhona noma lingekho wena wakangwane ngiyakhuleka kuwe ntombi endala ngiyakhuleka kuwe lamavimbela ngiyakhuleka kuwe salika samsamanzi ngiyakhuleka kuwe gogo logobile salika sempondo ovuma vumanelo vume esizweni khuleka kuwe mphehlwetshe ngaphansi kwamanzi ngikhuleka kuwe hlubula dlendle sikane ubambe isadla umuntu samkhafulela ngamathi ilanga libalele kusho mina indoda endala uShobalenkonkoni umakhokha ngeshoba phansi kwelasemvudi ngithi akube kuhleka amadoda amadala kukhanye konke kube mhlophe kube ligelegele kube zihlaba zolwandle ngisatholakala kule number ethi 066 177 4078 ebese ke mawuyifuna le njula enginayo ikhona phela kwa Dr 2+2 uyatholakala kwaMhlaba yalingana eDanshin awuhluphike yena akatholakala njengami nje ko TikTok kanje utholakala lapha echannelini yakhe kwa YouTube channel yakhe uDr 2+2 uzoyibona lento ukuthi ikhona iyaphila inamandla bayadendlondlo